Vio untifafa nami. Medo untifafa nami le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Eye megblɔ na miawo katã si le to dzi gaƒoƒo ya me na Aƒetɔ ƒe ŋutifafa mavɔma, yeƒe ŋusẽ, yeƒe kalẽwɔwɔ, yeƒe yayra kple yeƒe dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽa ne va srɔ̃ miawo katã kpɔ le gaƒoƒo ya me le miaƒe nɔƒewo katã le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Gamiagasu be meganɔ mia gbɔ. Anɔ mia gbɔ le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amegbenɔnɔ sia gɔme nye be miakplo katã la mianɔ du eye adzro Mawu vavã la ƒe enyawo me. Enya siwo kpe ɖe mia ŋuti, enya siwo doa mi ŋusẽ, enya siwo na mi agbe ƒe ekelili, enya siwo kpɔa mia ta bena mianɔ dedie ɖe le miaƒe nuwɔnawo katã me la, yeƒe gaƒoƒo me mi galo ya. Eye meda kpe na miawo katã siwo nɔa eto dzi alo nɔa ɖekawo me kplim le nyanyui siawo sese me. Meda kpe ɖe bawo ɖe miaƒe agbe ta. Ke egbe la, mia katã miasrɔ̃ nu eye miaƒe nusɔsrɔ̃ egbetɔa ayi ɖe Mawu ƒe nya si ke gblɔ na mi bena megadi efɔbubu le efɔmabutɔ ŋuti o. Megadi efɔbubu le efɔmanɔŋutɔ ŋuti o. Si ke gɔme nye be ne efɔbubu mele ame aɖe ŋu o la, megadi to mɔ ɖe dzi be yeakpɔ fɔbubu le ŋu ne yeabu fɔe o. Elabe ne wɔe nene la, efɔbubua atrɔ va ewo ke le fɔbui amea ke ŋu fɔbubu mele o la, efɔbubua la trɔ va edzi o eye manyo nu nyui ɖe na wo amegbetɔa o. Eya ta nusɔsrɔ̃ ya le vevie ɖe ne miawo katã be abe kristotɔwo ene la, mi ma ganɔ fɔbum ame aɖeke o. Vevietɔ ne ye be amea nye kristotɔ vavã la, womegatɔ buna fɔe o. Nu katã o ne mi dzi koa miase nuwo gɔme keŋkeŋ. Eya ta mi gblɔ be megabu fɔ ame si ke ŋuti efɔbubu megale kura o. Elabe mi ɖo le anyi be ame ɖewo li kom alo abe miawo hã ene, miawo ene, abe ame siwo trɔ zi kristotɔ vavãwo, ame siwo nye Mawuvi vavãwo, ame siwo kpɔ gome le Mawu ƒe nuɖoanyiwo katã me, si ke nana be woawo la wotrɔ nu kple Yesu ƒe ʋu eye fɔbubu ganɔa miame mawo ŋuti o. Mekali be wo hã le me, mekali be wo hã le me, wo ke ɖe gbenye sẽ gaƒoƒo ya me. Elabe enye enu tɔxɛ aɖe ke miawo katã abe kristotɔ vavã megblɔ mianya. Mi le gbɔgblɔm be ne xɔse si ɖoa xexea me dzi mele mia si o la, mi mate nye kristotɔ o. Ne xɔse si ke ɖoa xexea me dzi mele ame aɖe si o la, mate nye kristotɔ ko yɔ be ame si ke kpɔ ɖeɖe alo ame si ke le anyi dome le dziƒofiaɖeƒea me o. Eya ta medi be nase egbe ya
si ke ye nya teƒe nya be ne xɔse si ɖua xexea me dzi mele wo ame ɖe si o la mate ŋu azu kristotɔ vavã o nu katã o elabe míenye nyuie bena kristotɔ vavã ye nye ame si ŋu fɔbubu aɖeke megale o mekaɖi be wòhã nye nenema bena kristotɔ vavã la ye nye ame si ke ŋuti fɔbubu aɖeke megale o la te sɔgɔbe elabena wonye ame dzɔdzɔe siwo me Mawu ƒe agbe le wonye ame dzɔdzɔewo si ke me Mawu ƒe agbe le eye womegate ŋu wɔa enu vɔ̃ o nɔvinye magagblɔ fi ma na seke mele gbɔgblɔm be megadi fɔbubu le efɔbu manɔ ŋutɔ ŋuti o ame si ke ŋu efɔbubu mele o la megadi be yakpɔ efɔbubu ɖe le ŋu alo yatso ɖe ŋu le ʋɔ ɖe nu ne wona bufoe o elabe ame mawo ya la efɔbubu megale wo ŋu o eye nye be enyame be yatsitre ɖe ame mawo tɔŋgbe ŋu la ke nanya be etsitre ɖe Mawu ŋusẽkatãtɔ ŋue ma elabe mele gbɔgblɔ be mienye nyuie ɖe bena nɔvi kristotɔ vavã ye nye ame siwo ŋu fɔbubu aɖeke megale o elabena wonye ame dzɔdzɔe siwo me Mawu ƒe agbe le eye womegawɔa nu vɔ̃ o Bible gblɔ nyama alo míaŋtɔ koe le gblɔma ele Bible me alo míaŋtɔ koe tso ko be míawo hã mínya nya ɖe míagblɔ ye ta mi le gblɔ ɖoa awo ele Bible me ta ye ne nye klo mi ɖe Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame tɔ kuku ma si ɖeke gblɔ na mi be leke o egblɔ na mi nyuie ɖe bena nɔviwo be ame sia me si wodzi tso Mawu me la mewɔa nu vɔ̃ o amen ame sia me si wodzi tso Mawu me la mewɔa nu vɔ̃ o afi ye nya le ya bena ame sia me ne do dzesi bena wotrɔ gbugbɔ gadzi to Mawu me nenye be enye kristotɔ vavã la dzesi sia le ŋu o be natɔm do dzesi bena eye ke trɔ dzime eye xɔ Kristo eye Kristo xɔ ye menye wo xɔ Kristo xɔ wo ya eye trɔ zi etɔ ne nyateƒe ye trɔ zi etɔ eye menye wo xɔ ya o la ke nanya be woe nye ame si ke me ame siwo dzi tso Mawu me eye magawɔ nu vɔ̃ o elabe nu katã elabe Mawu ƒe agbe le me o eye mate ŋu awɔ nu vɔ̃ o Bibla le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ tame etɔ kpukpua ma si ɖeke le nyama gblɔ na mi magale na se nyuie ele gbɔgblɔ na mi bena nɔvi ame sia me si wodzi tso Mawu me la ame mawoa womewɔa nu vɔ̃ o elabena Mawu ƒe agbe nɔa wo me ne nyateƒe nyame yóò dzi ame ɖe tso Mawu me la
amesike mo jitso menya me yo mawe la ma ma kefa agbela no amiame ma fa agbela no amesi o jitso ma omela ma fa eme ma fa agbe nona eyata mia fa Kristo tonyenya enye jesi donude ke mi akpole mia lo kume mia fa gbogbo adida sina mi bana ma uvio mi enye le sikama bana mi anye bana o jimicho maume mi magatema wonuvo ela be ma fa gbela ele miame mi magato wonuvo ela bana maume o jimicho dedema Yohanes fagbale gbato eta amatoku kwa basirikale popolebe bona miema leke yemi atonpo adoje sibe maufagbe le amemoma ha eyanye nusikeye ohiawe nanya leke atomnya be maufagbe ele yemoma ha novinya nyatefe maufagbe do la no miame vieto amesio kata blebe alo nyabe yo zu Kristo to amesike to mizula alo amesike ji amela ye to uzuna sike gomenyebe mi khojiji ye cho Kristo me alebe Kristo womi mauto eyata Bible le gbogbo le fi ale Yohanes fagba le gbanto ya me eta me to akukwe ma sirke heya mi ahlifan be amesiame si ojicho maumela wa nouveau o e comme yebe à la po la doje si do ku me explique pas be nyate fe e khochichi kenye jiji ke cho maumela e kho ne nyate fe jiji ke cho maumela ye ne kho va voilà magatemo nouveau le mot fagbe que le mot tala le nouveau magadou fiade ou agbejiu elle avait agbeye ye sikenye chichi ye sike cho mauma na nye plio nu ya gomela amagado mata sena gomo amoga poto khenono wodo ko blem Kristo to yenyela manye chichi fe manye soli mayi fenya ye wonyo Kristo to nyenyela enye totro ye agbe ye nono maufe agbe fe ameme nono sike tro ame blibo kata fa agbe o tola sina maufe agbe noa ame yo na mabe Kristo to amen Bible dit bon ami ba nenye khose siale miasila hallelujah nenye ba khose siale miasila ke miatemu adu hehiameji khose kaw elabe ajiama tumomala menye enuko blona o echo khose sike le amesi de mauji khose sike le asio de mau kenye wolaji khose sike la asio de Kristo Yesu fe edosi wonanye klolaji yeme ele doko pogbele azon ite bi gobe nenyebe khose siale asio la hallelujah que nous kala jo que mi ateun adu hiameji mi akanu le Yohanes fagbale gbato ake etame atoku kigba afia mi le bana khose sidua hiameji khose le ke dua hiameji e yata me ble don kobe ne khose sidua hiameji mele miasi ola miateun
anye Kristo tɔ vava o. Elabe anye Kristo tɔ vava la ye nye be xɔselasio de Kristo ƒe dɔ ke va wɔ ɖe na amegetewo katã dzi. Ale be gbogbo dzidzima etso na xɔse me yi. Enye gbogbo ƒe nuwo tso xɔse me. Eye yina be atemu kpɔ mɔ ƒe agbe le ɖokuiwo me. Eye fi ke mɔ ƒe agbe le me wo le la, fi ma ye nye be la ɖuxixia me dzi. Eya ta Bible gbɔgblɔ na mi le Yohane ƒe agbalẽ gbãtɔ etama tɔkpukui gbã be tɔflatse. Ele gbɔgblɔ na mi le nuya Yohane ƒe agbalẽ gbãtɔ ya me eta amatɔkpukui gbãtɔ be ame sia ame si xɔse, ame sia ame si xɔe se bena Yesu enye Mawu me Mawu vi la. Mele kuku magatɔ la fi ma la se nyuie. Sorry. Ame sia ame ko si xɔe se bena Yesu enye Kristo la. Nenye be exɔe se be Yesu ke va miagbɔ le anyigba ya dzi eƒe akpeɖenewo nye sia va yi vɔ afi va dzi nye kpli wo ya. Eya ta Bible gbɔgblɔ na mi be ame sia ame si xɔe se bena Yesu si ke Maria dzi, Yesu si ke va le ŋutilã me, Yesu si ke ɖe ɖokui fia le ŋutilã me hesɔ kple mía amegbetɔwo le ke ya la, wobe ne xɔ eya ma dzi se be nye Kristo la, axɔ Yesu ke nye ame si gbe míawo ke ene elabe va nɔ mía dome abe ame ke ene. Togbɔ be Mawu wònye. Abe ke mi nya be minya le ke ye Yohane ƒe agbalẽa eta gbãkpukui gbãtɔwo kple tsɔ yi ɖe atɔa mea egblɔ na mi ɖo. Be gɔmedzia la mi nya be nya la ɖi kple Mawu kple li tso gɔmedzia ye nye Mawu. Eye Mawu la gbɔgbɔ ye. Vɔ evava mía gbɔ le ŋutilã me. Vɔ yi ta gblɔ be ame si ke xɔ Yesu ke va mía gbɔ le ŋutilã me be ye nye Kristo la. Anye Kristo la gɔme ɖe. Ye nye Mawu la, kɔkɔetɔ la, ame siwo sia mi na. Ye va yɔ be Yesu, vɔ gbɔgbɔ ye wònye la. Hallelujah. Mawu me wo dzi tso. Ame sia ame si xɔe se bena Yesu ye nye Kristo la, Mawu me wo dzi tso. Eye ame sia ame si lɔa ame si dzi la, elɔa ame si ke wo dzi tso eya ma me. Bibla li evivi nam tɔ. Ne gɔmesese su asiwo ɖe eŋu la, anya be Mawu ƒe nya la enye nyateƒe nyateƒe. Enye nyateƒe nya matrɔ. Eye yesie la ewɔ eƒe dɔ hã le xɔse si ke le asiwo ɖe enya ŋuti. Le xɔse si ke nɔ ame si ɖe nya ŋu la, yina be enya ƒe dɔwɔwɔa eva na me le ame ƒe agbe me. Nɔvinya, medi be nase nu ya gɔme. Elabe ehiã na wo. Eye wòle vevie ɖe na wo be nye kpli woa míatrɔ zi ƒome ɖeka. Ƒome ɖeka ke nye Mawu ƒe ƒome. Ke ŋufɔ bubuwo gale o. Amen. Eya ta mi le dzi le gbɔgblɔ be Bibla gbɔgblɔ la mi be ame si ke ʋua me bena
Yesu yenye mawu vila mawu noa eme eya ha noa mawu me Yohane fagbale yeme kobile tag Yohane fagbale gbato etane kuku wiato amen amesi voix eme bena vous plenulo bena Yesu yenye mawu vi la mawu noa eme Biba kwa miton ko bana amesi kwese bana Yesu yenye Kristo la maomo woji yichoi eye amesi loa amesi ji la mekeji mau Manyo Maria minya Maria jini tinama voilà yenye mau gbogbo kokwe eji Yesu gbogbo kokwe ya iba tozi nkila gbogbo eji Yesu ele onontila me bedane mi kwa be Yesu mayenya gbogbo kokwe gbogbo la ke mo ji mi cho la be maula gbogbo ye maglo ke maula gbogbo ye eyata gbogbo amesiam sikala subola ne wa subola gbogbo Ple nyate feme abe mawa kenye nyate kwala agbeya ple moi amen eta yimi ji yobe amesi voa evo mebe Yesu enye Kristo yobe Yesu enye mawfadi tikabe maweji mawfe gbogbo yetro ji Yesu lentilame mawenye gbogbo yetogwe ne kwa mebe Yesu enye mauvi yobe amenye vila yobe amereji yama itobe amesikeji la ne elo amesikeji la ke alléluia que education que elo amesika oji cho eyama me no jinye ha cho eyama yoji ha cho eyama me de ke mi alo mi anonyo la be yele kamo oji mi okatato amen labe oji mawu gbogbo a eji Yesu Yesu ba ji mi ohan le gbogbo me le okromia ki haji mi yeye eji ohan ne ma ese gobe ne ma ne ji ohan mala kare be fo bubu bale yehu amen ita gobe amesi huame beda Yesu yenye maope vila mao noa eme ke wume be kakari le khosama be Yesu yenye maope vi yenye mao kenye gbogbo ba to di vila ke mao gbogbo anomo oha anomo me hallelujah Yohane fagbale yere nyama blona mi novia tamadiba awu kelenya selfia medibe na nabe wo kosia ne nabe na du hihia meji kose kele Yesu be yedua hihia meji kose siko kose da poto Yesu jila ye nabe odua hihia meji la be Yesu to ba du hihia meji na mivo amen kose sidua hihia meji pe unse pe do wo woli ye memile ye ya kose ke dua hihia mejia pe do na wo pe unse kose si dua hihia meji pe unse do wo ne kose ke las ke dua hihia meji le asiwa no vinye kana yabe do wo hala nomti kose si ke dua hihia meji pe unse pe do wo unse releme kose si ke dua hihia meji ya unse akore leme aye breve do no hansika amen eyata bibla ko la bile Yohane fagbale migala ko Yohane fagbale banto tama to ku ko wenyi e ko bile ko ele ko la mi bana mi nye bana amesia si oji jo maume la mo wa nouveau o ke amesi oji jo maume la elia
wɔn nkɔ ɛyɛ lia edokui nyui amesia me ko dzi tso mawu me la elia edokui nyui eye vɔlitɔ la meka asi eŋu gbere o edu xexea me dza lɔɖu dzi o ŋusẽ ke le xɔse si ke du xexea me dzi le asiwo ma ye tɔ be mienye enye ne xɔse be la si ko nye bena ame sia ame si wo dzi tso mawu me la megawɔ nu vɔ o ke ame si wo dzi tso mawu me la eya lia eɖokui nyuie eye vɔlitɔ la meka asi eŋu o meka le nu owo le ɖokui le nyuie lo alo fika kpɔ ɖokui le nyuie le o ɖokui nye le ɖokui nye ɖokui le nyuie la ele Mawu ƒe ŋusẽ ke le mɔwo me kapi na tɔ le ɖokui nyuie be vɔlitɔ megaka si ŋuti o la nɔvinye bena wo magatɔ bu fɔ o la nɔvinye ye nye bena amen ye nye bena Mawu ƒe ŋusẽ ke le mɔwo le si ke nye Mawu ƒe agbe ŋusẽ ke le Mawu me ye le wo le te bena alatɔm awon ka atɔ le ɖokui nyuie la be Mawu ƒe nyenye nye nyuie ne geɖe mo le agbe ke nye le yama me ye geɖe mo la ke atɔ le ɖokui nyuie eye vɔlitɔ maka asi ŋu akpɔ gbe ɖe o edu xexea me dzi meɖu dzi o mieɖu edzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme mieɖu edzi le Yesu ta mieɖu edzi le esi ke Mawu ƒe agbe le mia me azɔ ta mieɖu edzi le esi ke Mawu ƒe gbɔgbɔ ye le fiaɖu le miaƒe agbe me aleke bena wo ke le gbe ya se megbe nenye be etsɔ ɖokuiwo na Mawu blibo la Mawu awɔ wo blibo na eɖokui eye alatrɔ si ame blibo aɖe ke me ye Mawu ƒe gbɔgbɔ kple ƒe ŋusẽ ƒe dɔwɔwɔa le fia ɖum le eye to ma dzi la vɔlitɔ magaka asi ŋu o matɔka asi ŋu o elabe authority ŋusẽ ke le Mawu me abe ɖeke Yesu gblɔe na mi nene bena ɖe wotsɔ ŋusẽ ko katã le dziƒo nutowo me kple anyigba dzi ya heda asi na ye tɔ wònye eye ŋkɔma ke nye Yesu la Kristo la enye ŋkɔma ke ƒo ŋkɔ katã ta le dziƒo nutowo me le anyigba dzi kple anyigba te evɔ alo ne ele ŋusẽ ma ƒe kpɔkɔta alo ŋusẽ ma le fia ɖu le mo ɖe evɔlitɔ magatɔ mu aka asi ŋu o ye Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ etamatɔ kukuwoe nya le gbɔgblɔ na mi ke ame geɖe ale si nu xɔe se la ena ŋusẽwo haleluya ne xɔ nyaya dzi se la ke wona ŋusẽwo bena nazu Mawu ƒe vi ele gɔme sia Yohanes ƒe agbalẽ etagba kuku wo eve yi ɖe wo tɔ me nya la gblɔ na mi nyanyuia me be ke ame geɖe ale si nu xɔe nya siawo se la xɔ Yesu dzi se aleke la wona ŋusẽ me ma wona ŋusẽ wo wona ŋusẽm wona mia ŋusẽ miame siwo katã xɔe se lekea pepepe la wona mi ŋusẽ haleluya benka be miazu Mawu ƒe viwo Mawu ƒe vi ne zu la be wona ŋusẽ ke ɖua xexea me dzi ƒe ŋusẽ le me o eƒe ŋusẽ le mia me eye ŋusẽ ma ye atɔ ɖu xexea me dzi
eye ne du ya machila mbaka o nouveau de mais ne ma wole ne ma wole eye bible jibobe hallelujah que ozu ma o fe viwo amesio hoa efe nko ji sena amesio o me jicho ovu fe nko ovu fe lolonu me o allo obe amesio o me ji cho ovu allo cho ntila fe lolonu allo cho ntchu fe lolonu me o kebo mawo me wo ji wo cho mi nya be mia no mia to ji mi le ntila kple vu me le ke vo fi ala jiji ke promole le fi ala enye jiji buto he e ya ta Yesu atotole Nikodemo bena no me ga tro gbogbo gba ji o la matemu anyi ifo fi al fermo matema po ma wo matoma je ma onu eye ifo no fo ma no ma gbo matonsu ma fo vio wo enya bo le ga tro gbogbo ga ji nya ya i khose ya ile dom le fierke no vilo lo to Bible me ko fam ayo la ba mia consider mia kariji be mia po khosia den no le kaita ugobe ke amagade ale sinu khwela ena unse wo be wazu mauviwo ona unse wo na tozi mauvi le khose ke la siure nya ya mo pa nya ya untita amesio khwa efe nkoji sena Yesu fon koda ji sena amesio o majicho ovu allo cho ntila ya velolonu o allo cho nchu allo nyonu velolonu o kabo mawo mawo ji micho jiji ke yemia to mia no to mawidui jiji ma yeti Nikodemo ya bususule to bobe enye commandant allo seigneur la grand na farisito fia balamu voit que Yesu bolene ba o lo la gato bugo ga jila mesebo yeta biabe ya gato ere no we do mo kia ya gato bugo ga jia mi po a esse gomenti la pa jijinu gbogbo mo fenya ile fia gbogbo mo fenya eye mo fenya katan abe ma uto gbogbo yi amen kabo ma mo jiuju yo khale fa bale banto yo khale fa bale etagbaima buku we fa yi de we tobe novinha eye maunto ha cho Jesu ple nukunu wo ple nsenu bubu pomevi gelo ple gbogbo kokwe nana le ye unto fe lolonu la me dida se hekpede won tinami hebri to fa gbale tam fe kuku amene le gbogbo la mi bedeli eye maunto ha cho Jesu ple nukunu ple nse nu bubu omevi gelo pede khos miape mianti le khos sike le miaside fe nyanta amen ebe gbogbo koko ha mi hoye le yento fe lolonu ta yo cho siana mido menye mi ope nu do na yo ma o to pe lolo ke cholo mi yenuwe choli na mila no vilo lo to amekai abufo amesionu fo bubu mele o ma fo bubu mele na khoseto o fo bubu mele na khoseto alo Kristo to ala me ko jicho momo ne amarebe le fo bula
elle fobu elle fobu il te le fobu éduqué la fobu la non tio yo la klo fonu o la klo fonu o la bu fo mi ala mi maga yi fonu la be yesu yu fonu de mi atefe o klela ki shokan ti de mi atefe e ya tai bi ba gogo na bi bana amekai acho maufe ametati o nu maha mawenye afiachola maucho afiala nye kluvo amekala ga chonyano amekala ga bu fomio America meli abu fo ame alléluia America meli achomiano na nye Kristo tova faima eta biba gbogbo na mi le vroma tofa gbata we nyipo ku blato woto le blato woni abe amekaya acho maufe ame tati onu maha mawenye afiachola amekaye abufo Kristo yenye amesiku ke nusigawu enye amesi ofole titre amesi le maufe nudusime amesi homi de akọ Yesu homi de akọ elle avait que kula mais qui y a droit fort et des fièvres il dit bien pour nouveau il faut agbayer mais agbayer malin mi après dit agba que moto jimi le yeye le crosse que le merci des dons que Christ wo que crosse que le merci des dons que Christ wo na mi katata il do ya wo man amen et ta baba fort mais qu'elle a bouffé mais qu'elle a chomiano amaleko et ta raison faut voir le cœur melina a monsieur le Christ Jésus mais là oh a monsieur mozonale untila nu oh negbele gbogbo la luko voilà Roma to fa gbale ta me ni poku ba ilbo nyawa la mi faut bon gal nyawnti bo ma kala bu fofisio o le jujo wo me Maou, tu as fait un ami à Kovo. Et à Ame Jojo Tosu. Amen. Améadek, Meli, Atem Aboufo, Allo, Achititre. De Ame Jojo ou l'air. Au voix de Kenou ou. Amérique Magali. Agatema Chitalo, Aboufo, Allo acclamer pour nous. Ben. Vivito au keye Christo be ya bufo alo ayon kol vitire me makatengu ela be fo bubu kwa la manki alo agona mele jena mi ma goje ja Yesu ba de dida eyo wo mi tontot ye fa gbele mi ma agoje je alo di fo bole kan gbele ye ma fa gbe unti o e yata mele kan ga to bufo Christo to eyo to ta gba bufo de ku kurao ne wode na makama nya Kristo. Amen. Et ta Bible globale. La nusiala nu si wature miawo mula. La nu mawoya ma jejiwo. La nusiala nu si wature maovio mula. La nu mawoya mala jijego. La ba yesunto ya la mia pasara me. La nu mawoya mala jijega kpọgbẹrẹ o lanu si watura ma ovion la lanu maoya ma jejiwo lanu si watura ma ovion la ma jeji kpọgbẹrẹ o yeta yi za fa gbale bro na mi le za fa gbale tabla blato vo ene puku ya dabana lanu si watude ngola ma jeji o eye abufo ade si o kata chode onti o lo wonu onami musemi o ebe mi atombu fa de si ade si ke chode mi telefonu la ba ade mo do la ga chode mi o Kristo ton telefonu kanu woni be ade re chode o Kristo ton telefonu la o ila bu fa de ma o ya o la gole ade mo bo ton lo du fo la o no to fo fu na mo bo won no ro ile vo ade re kma ga to chode o kenya ameke mu fo di malo eta gobe la nu salo swa chore
miawo ya ŋuti la alo mawuviwo la madze edzi o eye miawo ya miabu fɔ aɖe siwo katã tso ɖe mia ŋu la le ʋɔnu nɔvinye ne nye kristotɔ vava la kani dzi be ne woyɔ ŋkɔ le viviti me le afi ɖe le ʋɔ baɖabaɖa nu la womakpɔ gbeɖe o la ke woatɔ koe la kpɔ le koe le ʋɔ ma nu ne wotrɔ nya be atɔ de tago ɖe agbedzinɔ la woatɔ koe la trɔ dze me elabe nu katã o nɔvinye minya nu ke hama le woa ame dzɔdzɔe mado xeya kple eƒe dukɔa hama tɔ kpɔ wo dzia metɔ kpɔ wo dzi o ta ame ɖeke matɔ kpɔ wo hã dzi o lo nɔvinye ame ɖeke matɔ kpɔ wo hã dzi o nɔvinye megblɔ nɔ nyuie be nanya be ame ɖeke meli la kpe wo hã dzi o lo elabe Mawu le wo asaɖa me eye Mawu nye wo takpɔla Mawu nye mia takpɔla Mawu nye mia ŋudzɔla ye le mia takpɔ zã kple keli amen eya ta nɔvinye nya yawo ne do gbɔ o ne natsɔe de dɔwɔ megbea elabe miagava yi ke haleluya eye Biblia dzi gblɔ bena esia nye Mawu ƒe dɔlawo ƒe domenyinu eye woƒe dzɔdzɔnyenye tso gbɔnye aƒetɔ Mawu ye gblɔe miaƒe dzɔdzɔnyenye tso Mawu gbɔ Mawu wɔ dzɔdzɔnyenye ƒe dɔ na mi Mawu ƒe dzɔdzɔnyenye nye ye miekpɔ ɖe si ke wòxɔ mi ɖe agbe wòxɔ mi ɖe be mianye xɔxɔtɔwo nɛ eye wòxɔ mi eye wòtsɔ miaƒe nu vɔwo ke mi eye wòwɔ zeka hem na yiyawo katã be nye kplo la miatɔ zi mɔvi vavawo lo Mawu ne yra o la be domenyinu nyui ɖe le nye kplo si le Mawu gbɔ si ke nye egblɔ be esia nye Mawu ƒe dɔlawo siwo mi nye ƒe domenyinu eye woƒe dzɔdzɔnyenye tso aƒetɔ Mawu gbɔ woƒe dzɔdzɔnyenye tso gbɔnye aƒetɔ gblɔe aƒetɔ Mawu ye gblɔ nyanya be miaƒe dzɔdzɔnyenyea Mawu gbɔ wòtso metso miatɔ ƒe dɔwɔwɔ me o metso miaƒe agbagbadzedze me o metso miaƒe nuwɔnawo me o Mawu gbɔ wòtso eya ta ye Mawue miatsɔ ƒo adegbe Mawue miatsɔ katã ŋu elabe ye wɔ mi ame tɔxɛyawo na eɖokui lo Mawu ne yra ame ɖe gbe ye medo gbe ɖa ɖe mia ta medo gbe ɖa be aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ kɔkɔea ne kasi mia ŋuti ne nade gɔme na mi lekea le nu siwo mi kpla miagayi dzi le ŋkeke siwo la va eye miatsɔ yi dzi miagase gɔme nyuie ɖe lo Mawu ne yra nɔvinyewo ne yra miawo katã le Kristo Yesu ƒe ŋkɔme ke mekɔ ali be ese Mawu ƒe gbe eye Mawu awɔ nukunu hã le agbewo me abe ke ye wòdze nene Mawu ne yra kaka eye zã ɖe me mise mia nɔvi Yesu nyo woyra Mawu lolo avɔ adzinu ƒe gbe tso true forgiveness mission ɔsi ɖe ƒe anyigba dzi woyra mi gbogbo le Yesu ƒe ŋkɔme amen.